Ilosunot Jeiso logo. Amen. Oamungo. Kiamu Jeiso. Kongoi anyamun kawaitu Sunday school kotokotin kakotoretok Jehovah kawaitu kemwoini kongoi Jehovah. Kimae kinam Sunday school siketien akemwa ng'alekab metit akinetkei lessonit. Unoton olakoi. Yamae kesa kotomo keyai chon tugul. Ane a mwalimu neng'wong Joyce Kaptich. Ongesa ulok. Jehova kwandanyo kiweche kongoi esaini kongoi amun kaitoretech akaimutwech Sunday school. Kongoi amun koiribech en wikit tugul nekokosulda. Kongoi Jehova nenyon en lagochu kakoit Sunday school. Yekinetigei ng'olyondeng'ung en betut ni Ibrahim iberurech ak iyoiwech nemie amun kakisa en kainetab Jeiso etindenyon. Amen. Kongoi ai lagok. Ame any ketesta kotoretech Jehova. Ame ketien asikemwa ng'alekab metit. Ame kondoiwech kora Abel Kibet en tiendo. Ongetonosen any siketien. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso ng'omnotet sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Kotimache ng'omnotet sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso kaberuret sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Kotimache kaberuret sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Tinye Jeiso tuguk chechang sominendes kogoni magariot kitaenyon magariot nebo magaret. Ketiendeno nekararan. Mogoriot Jehova nenyon nebo mogorek. Kongoi Kibet en tiendo nekararan neunon sikoberurin Jehova. Amang kemwa ng'alekab metit. Kichobotin takibwoti chon kokinetkei tugul ak chekingen. Ongemwau amae konomwech Abigail Cherotich. Nomwech any ng'alekab metit Abigail. Losnot Jeiso. Losnot Jeiso kora.
En kanutikyuk kekurenon Abigail Cherot, amamwowon ng'alekab metit chemiten kitabutab. Kalewenaik kurgat somok akoito 19 komwoe kole kilum Jehova ng'wony en ng'omnotet ak kikimit kipsengwetisiek en naet. Losunot Jesu. Losunot kora. En kanutikyuk kekurenon Abel Kiprotich, ng'oliotab metit nemiten kitabutab Johana kurgat 10:30 komwoe kole ane ak kwanda ko ki agenge. Losunot Jesu. Losunot kora. En kainutikyuk kekurenon Faith Chebet, amamwowon ng'oliotab metit nemiten kitabutab Johana kurgat 14:6 komwoe kole kolenji Jesu, a oret ak iman ak sobondo, manyonji chi kwanda amen ane. Losunot Jesu. Losunot Jesu kora. En kainutikyuk kekurenon Abel Kibet, amamwowon ng'oliotab metit nemiten kitabutab Kalewenaik kurgat 1:7 komwoe kole taunetab naet ko kiywei Jehova ako sose cheberber ng'omnotet ak konetisiet. Kongoi lagok. Kamwa ng'alekab metit sikotoretok Jehova simoutien siekitu en kasarta agetugul otinye nonitet. Amache kotoretech Jehova keker lesoni nebo raini. Ki wikit konye ko kakinetkei akobo ng'o? Jonathan ak ng'o? Ak Daudi. Choronok is? Ko makikakiker kotoreti Jonathan Daudi asimabar kwandanyin nekilaitoriat Saul akounyis. Aya, amache keker raini lesoninyon nemwoe kole kiriren Daudi Saul mabar. Kingo choronok Jonathan ak Daudi kekose kele kitoreti Jonathan Daudi kowinygei asimabar babanyin unoto. Kakilany ko kiit kasarta nekilany agenge en asikarikab Saul. Angen ole koung'engei Daudi ako aborwo kotomoche. Kele iboru amun kimoche Saul kabisa konai kole kaunyngei ano asikobar. Kakile ko kikowany Daudi kebenet. Ongen kebenet lagok? Koita neniker orit kouon mi kot ako makot. Yani kibur matindoo kurgot, mandoo tirisiok, niker ine komoe kourot orit. Kokile kichut yotet any Daudi ak bikyik tuten chebo luget kobokounyngei en orit yoton. Kakile kocheng'so any kabisa Saul kocheng kotor kole kang'et. Kole asikarikyik komoche omuny en kebenet orit. Kakoker ng'alechon. Aya, kakile kong'ete any Saul kochute orit yukan, lakini mi ng'o orit? Mi Daudi ak bikyik. Ko ngamun kakoet Saul en kenyisiek, kakoek boiyot, ko ngap kakong'et koru en orit en kebenet. Komoib rwondo, ko kakoru komong any Daudi ak bichu kachik akoles Daudi baka ine ni laitoriat Saul. Kakoru en yu akocheng'on kobaran. Ongen kit nekiyai Daudi ko ngamun kirue kabisa, ngerus makirue nyeibe biik rwondo, akot iniru lang'at komesiru subui, ko kirus Saul any akoru ine amun kakoek chito nekakoet konyo Daudi any ak rotwab chok nekitindoo nebo boriet akotil taban en ngoriet nekiloche laitoriat Saul kobot marariat kiten kolei akonamdagei taban yo. Kor kakong'et any Saul ongeker en pichait yo togu okere kotindoo panget en eut rotwab chok akoker is kotile. Katil ne ngorietab laitoriat Saul. Ko kingakong'et koborchi akole ikero. Kakile kokwong any kityo Saul kole ba komabaran. Amun koim kabisa Saul komoche kobar ng'o? Daudi. Lakini kiker Saul kole tindoo any iman Daudi Jehova. Unoto kotok kele kimokomoche Daudi kobar amun ki Daudi ko kichome Jehova ako kingen kole makibore bunyot. So ngamun kiakoek Saul bunyotab Daudi ko kinyochi gaa. Okere lagok kamwowech ne sirutik chetililen kale kenyochin gaa bunikyok. Kitinye bunik biik kyolyonen anan lagok kyolyonen yon kimi sugul, alak ko kolin, age ko chubin, age ko mokotin, koyome koek bunyot amun kakosasin. Maunoto kolelen ne sirutik nyochin gaa akicham amun kakomach koik bunyondit ereu. Kokile ko matilyanen, matiborchi akinye eku bunyot, tilyanen icham
kou yon kikacham Daudi Saul nganda kimoe kobar Saul. Kakoker lagok so mwawech sirutik ako mwawech lesonit kole ongecham bunikyo. Kaokas ongotoretok Jehova lagok amache keker anyin ng'oliotab metit nebo betuni Ibrahim. Amache keker en Romanik kurgat 12 ak koite 21. Ongemwa Romanik kurgat 12 ak koite 21. Romanik kurgat 12 ak koite 20. Komwoe kole amen koterterin yoitiet ako iterter yoitiet en nemie. Amen koterterin yoitiet ako iterter yoitiet en nemie. Ongemwa kora keketyino. Ongemwa tugul Romanik kurgat 12 ak koite 21. Komwoe kole amen koterterin yoitiet ako iterter yoitiet en nemie. Kongoi lagok. Okere ile kiterterta Daudi yoitiet sikotoretok Jehova. Yoekitu koeku lagok cheitertere ne yoitiet oyoe tuguk chemiach. Sikotoretok Jehova lagok. Ongesa. Kongoi kwandanyon Jehova, kongoi lesonit nekakinetkei en betuni. Kongoi lagochu kakoker ng'oliondoni akonai kole tesetai koekitu komuch koterter yoitiet akoyoe tuguk chemiach. Toret Jehova lagochu akikochi chomyeng'ung asikobit komuch kocham bunik. Kongoi Jehova amun iwendi yoe nemie. Kongoi amun kaitoretech. Kisoe kwandanyon kilosun en kainetab Jeiso netindenyon. Amen. Kongoi lagok sikoberurok Jehova.